كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم من مكر الأخلاق شرقا يصنعون بالمؤمنين خلما ورفقا. Jangan lupa dicocol YouTube-nya Palang Kutung bentar. Gimana? APUD boleh masuk? Remong saya. Soal masuk soal gampang bang. Julhijjah di bulan haji banyak anak perawan dikawinin. Gue denger-denger rombongan lo bisa ngaji, coba bang lagu sikit dibawain. Bang paling enak gue bikeh. Apalagi kalau dicobain. Jangan katanya baca sikeh, ngaji semalaman setuk lakonin. Coba dah. Lu nggak tahu jeragan gue dari beduk asar sampai beduk subuh dia kagak pulang dalam masjid. Wah ngaji. Kagak. Tidur. Kagak. Kenapa? Kok kunci marbot. Oh jadi abang pengen dengerin sike? Masya Allah. Mantap. Belum goblok belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Laqad tasafa sallallahu alaihi wasallam min mashyil akhlaq bima kitabati butunul awraq. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasil khalqan wa khalqan wa awallahu min lamkaril akhlaq syarqa yasna'un bil mu'minina khilman wa rifqa. Allahumma salli wa sallim asyrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabina Muhammadir Raufur Rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah berkelahi saya udah ladenin. Masalah baca sikeh ngaji abang juga udah dengerin. Apa masih ada syarat-syarat yang lainnya bang? Bang, cukup deh bang nonton lenong di pasar Jumat makan laksa duduk bersih. Abang merombongan datang dengan segala hormat titip ini dengan tangan terbuka. Terus ini bang, apa itu? Ikan patin dalam keranjang mau dibawa ke penyeberat. Kita doain nih kedua pengantin jodoh rezekinya panjang dari dunia sampai akhirat. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's